Police FC yatsinze Muhazi United ifata umwanya wa mbere muri shampiyona. Police FC yatsinze Muhazi United ibitego 3-0 mu mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona, ifata umwanya wa mbere n'amanota 7. Ikipe ya polisi y'igihugu yatangiranye umukino igitego, kuko ku munota wa kabiri gusa Ani Elija yacomekeye umupira mwiza Kirongozi Richard afungura amazamu. Iyi kipe yakomeje gukina neza no guhanahana, ariko amahirwe yabonwaga na Muhozi Fred na Elija ntibayabyaza umusaruro. Minota 20 gusa Muhazi United yatangiye kwiharira umupira cyane ari nako isatira, ariko ntibashe kugera imbere y'izamu rya Niyongera Patience. Ku munota wa 30 Kirongozi yahinduye umupira imbere y'izamu, Hakizimana Muhadjiri akina n'umutwe uca hejuru gato y'izamu. Mu mpera z'igice cya mbere Muhazi yasatiriye ishaka kwishyura igitego, ariko Babuwa Samusoni ntabyaza umusaruro amahirwe yabonaga. Igice cya mbere cyarangiye Police FC yatsinze Muhazi United igitego 1-0. Iyi kipe yo mu burasirazuba yatangiranye imbaraga igice cya kabiri, ari nako isatira bikomeye gusa itarabasha kuboneza mu izamu. Iyi kipe yakomeje kubona koroneri nyinshi ariko ntizigire icyo zitanga. Ku munota wa 60 Police FC yakoze impinduka, Kirongozi Richard asimburwa na Mugisha Didier. Ku munota wa 63 Kagaba Nicolas yacomekeye umupira mwiza Niyitegeka Idrissa atera ishoti rikomeye cyane ari hanze y'urubuga rw'amahina. Umunyezamu Niyongera umupira awushyira muri koroneri. Iyi kipe yakomeje kwiharira umupira ho gusatira cyane, ariko kugera mu izamu rya polisi bikaba ikibazo. Ku munota wa 85 polisi yazamutse yihuta cyane. Elija acomekera Bigirimana Apeti umupira mwiza, acenga umunyezamu Nzana Edini atsinda igitego cya kabiri. Nyuma y'umunota umwe gusa Ani Elija yongeye kuzamuka umupira ku ruhande rw'iburyo yihuta cyane, atera ishoti atsinda igitego cya gatatu cya Police FC. Umukino warangiye Police FC yatsinze Muhazi United ibitego 3-0, ifata umwanya wa mbere muri shampiyona n'amanota 7 n'ibitego 4 izigamye. Icyakora iyi kipe iranganya amanota 7 na Rutsiro FC, Gasogi United, Mukura, AS Kigali na Gorilla FC. Police FC izasubira mu kibuga ku wa kane tariki 26 Nzeri 2024 ikina na Kiyovu Sport, umukino w'ikirarane cy'umunsi wa kabiri wa shampiyona. Ni mu gihe umunsi wa gatanu wa shampiyona uzakinwa mu mpera z'icyumweru. Police FC izasura Vision FC, Muhazi United ikazakira AS Kigali mu mikino yombi iteganyijwe ku cyumweru tariki 29 Nzeri 2024. Habimana Jean d'Amour mu makuru y'imikino. Mwe mukomeze gukora subscribe, tubane mu biganiro bigiye bitandukanye.